So
edu zinorema zose tinozitura na 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 Kuba ino yatabinda yekutawula sinorema marwato edu sinorema zose tinozitura Kuba ino yatabinda yekutawula sinorema marwato edu sinorema zose tinozitura 25 Jita gore 1960 inguva yakakosha, nguva yatinokumbirira kutakurirwa marwadzo, kukumbirira kugezeserwa madzinza, kukumbira zvose zvakanaka zvatinoda muupenyu. Inguva yatinodzamisa pfungwa sevana veAfrica. Dzamisa pfungwa mwana wechivimbiso. Dai Mwari vaita tigare musha mutsvene nekusingaperi. Yekurangarira magamba macheni aivo Mwari akaenda achitakura basa. Nguva yekukumbirira kuzvibvunza kuti iwe kutakura basa zvinofadza here Mwari. Nguva yekukumbirira kuve uyo anobvuma Mwari pavanodzoka nechivimbiso. Kukumbirira kutakura basa nenzira inofadza Mwari, kugara muguta raMwari uchigezeswa kweupenyu hwese. Nguva ino yatapinda yekutaura sinorema marwadzo edu sinorema zose tinozitura Nguva ino yatapinda yekutaura sinorema marwadzo edu sinorema zose tinozitura Nguva ino yatapinda yekutaura zinorema marwadzo edu zinorema zose tinozitura Nguva ino yatapinda yekutaura zinorema marwadzo edu zinorema zose
Tinositura Tirimo masimpa Tirimo masimpa Tirumbitsem sike Tirimo masimpa Tirimo masimpa Tirumbitsem sike Gotaramwari Mosha Wangu Gotaramwari Masimpa Tirimo masimpa Tirumbitsem sike Tirumbitem sike Tirimo masimpa Tirimo masimpa Tirumbitsem sike Gotaramwari Mosha Gotaramwari Mosha Batikana Munonti simbisa imi Pantino batikana Munonti simbisa Gotaramwari Mosha Salubonani Mabuto Salubonani lingavula ama microphone enu lingavula ama microphones testeni ukhokheli Zethi Msimanga isingene kuhle microphone yenu siyabonga lingayivula nasi test ukuthi yezwakala Lanini mkhokheli? Salibonani mkhokheli Msimanga? Yebo mkhokheli livukile. Livukile mkhokheli. Ilona hilo neliphilisayo ivangeli Ilona Xolo yami volume yadijina Mkhokheli Msimanga salibonani njalo Yebo mkhokheli livuka njani? Yavuka hayi lizwakala kufika kumkhokheli siyabonga ngayimute lina kanje libamba siphi isigaba mkhokheli Xolo Mina ngingumkhokheli phandle mkhokheli
Okay. Kulungile. Sharon Mhlabeleli ukhona? Sengisho leli vangeli Sharon Ngivukile. siyavuka njani lawe? Umkhokheli wanamuhla osehlelweni Ngumkhokheli uMsimanga. Usekhunjini aphinde akhokhele inkonzo. Okay, angazi mbonani umkhokheli engxenye kube ngazi simanga. Umkhokheli Msimanga. Kuthiwa yini elizakhokhela inkonzo namhlanje kuseni. Njalo yini elisemkhunjini solibamba izigaba ezimbili. Uxolo mkhokheli nxa ngikhangela iprogram laphana mina ngimkhokheli ophakathi umkhokheli Emdlo bebamba lesigaba laphana esitejini. Umkhokheli Ndlovu ukunxolele lami iprogram angiphathanga lapho xolo angiboni lapha asimbongeni utholile ama-audios kamkhokheli Ndlovu? Hayi, angwatholanga. Ama-audios afakiwe khona kugrupuleni lesilungiselela kuyo. Analana ama-audio amathathu kumbe angene phezulu? Angene right, asimbongeni khona egruphini lana ngikholwa. Sithumela manje asimbongeni. Ngicela uthumele. Asimbongeni sizasebenzisa ama-audios kamkhokheli Ndlovu. Kodwa ngazi ukuthi ukulandelana kwawo. Ngicela wananzelele Sharon wathumele one by one uzalandelane kuhle nxa efika kuye. Wesambe wathumeze. Ngizambhalela ungazizwa kalapha umdingeni nawo. Awushuthi usekho. Umkhokheli Ndlovu sekhona? Lithembane sekhona? Bengisizwa ngile voice yakhe angazi. Bengisizwa ngani ngiyobehleka laphana. Ngimboni lapha. Uzafunda izaziso kulo mvangelisayi. Bona usekhona umvangelisayi. Ngoba ngizazama ukuzilungisa ngoba kumele zilungiswe zihlelwe kahle. Akulula ukuthi sicele omunye umkhokheli abambe kathesi. Uxolo ngingabamba kuthi leso sigaba bathi ngikuthi umuntu ongakaza angene kulokhu kuZoom esebenzisa esenkonzweni so ngingabamba kuleso sigaba akunasikho kodwa kufanele kuthena nje abe phansi. Singabamba njalo umkhokheli labalincede kakhulu. For iWhatsApp asisengikubhalele ukuthi number 1, number 2, number 1, number 2 khokheli and then ngizakubhalela number 1 so. Okay, iWhatsApp ayifuni ngibambe. Ngibanjwa ngozibusiso. Ngizamthinta izibusiso khathesi. Right, sesilungele ukuqalisa inkonzo ke sokungu-14 past lapha lingafaka ama-video. Umkhokheli Msimanga nxa ukhululekile lingafaka ividiyo. Iqondile likhona apho mkhokheli. So abahlabeleli imemplay ama-audio. Umhlabeleli ke umhlabeleli uShares angayibamba yini ukuhlabelela? Kuhlabelela ngingakubamba ngingedwa kodwa uma kungalahlupho ukuthi ngiyi1. Hayi kubambe umhlabeleli kwanele uwedwa. Asisebenzise umhlabeleli asimbongeni kuzahlabela uShares. Siqala inkonzo yethu khathesi. Okay. Isithunywa sikhona sesingenile. Kulungile. Sesingaqala inkonzo. Thixo
sihlangene ebungcileni bakho ngokuthaba singene embusweni wakho inhliziyo yami iyakuthabela lawo umphefumulo wami uyakuthabela wonke amazwi akho Thixo kangiwezwe nxa kwembula izwi lakho konke kangibuze ngiqinise Thixo mina mntwana wakho ekuhambeni ngijabule ezulwini lakho lanini. Khathesi sekuyisikhathi sokwelatshwa, siza kwelatshwa ngengoma uGutaramari. Gutaramari khaya lami engilithandayo sengiqedile misebenzi ngimohlala ngilo yebo ngimohlala khona umzi wosindiso ulazozilu ezinhle wele umuziko ngelabubi abulala tumo ikhaya lenjabulo wele buyini obungangethusa sipono hamba achingino sala buo dayo abanengi bazinikela bahlala kuThixo bandawonye lo
Nkulunkulu lami ngizinikele utaramwari khaya lami leli lapha lade sengafika laphekhaya ngiyathaba mina lanini Thixo sihlangene ebungcweleni bakho ngokuthaba embusweni inhliziyo yami iya lawo umphefumulo wami uyakuthabela wonke amazwi akho Thixo kangiweze nxakwembulwa izwi lakho konke kangibuze Umkhokheli ngibona ucingo lakhe selulahlekile. Mhlabeleli lingaqhubeka lingambambela isigaba sakhe. Ngibona umkhokheli silahlekile network yakhe. Kamuva abavangeli labakhokheli lenhlanganiso eyabanjwa ngesandla esincele. Khathesi sokuyisikhathi sezaziso. Kulabo abafisa ukungena emkhunjini kuzalethwa inamba zomkhokheli elizamtshayela ucingo ukubana aliqondise ukuthi lenze njani ukuze lenelise ukungena emkhunjini. Sengathi uNkulunkulu engasikhokhela siphakathi kwawonalo umhlangano wesikhumbuzo sokuphenduka kwakhe uSomandla okungapheliyo lanini. Leli thuba ngizalitshiyela umvangeli. Uxolo ukheli lenhlanganiso yabanjwa ngesandla esincele. Ithuba ngelezaziso sokubikiwe ngomkhunjini. Abafisa ukuxhumana labavangeli ithuba likhona njalo. Kanti siyakhumbuzana ukuba inkonzo iyangena namhlanje ntambama ngo-6 o'clock. Sonke sibe ngabalungele ukungena enkonzweni. Umhlangano uyaqala namhlanje. Izaziso engilazo nishiya lapha okungapheliyo. Lani
ngiqinise Thixo mina mntwana wakho ekuhambeni ngijabule ezulwini lakho lanini.
mina nawe ekhaya esikolweni saletha solweni ekhaya esikolweni saletha mina nawe ekhaya esikolweni saletha solweni ekhaya esikolweni saletha mina nawe ekhaya esoni sithembi saletha mina nawe ekhaya esikolweni saletha mina nawe ekhaya esoni sithembi saletha mina nawe lapha ekhaya esikolweni saletha mina nawe ekhaya esoni sithembi saletha mina nawe lapha ekhaya esikolweni saletha mina nawe ekhaya esoni sithembi saletha soni sithembi ekhaya esoni sithembi saletha mina nawe ekhaya esoni sithembi saletha soni sithembi ekhaya esoni sithembi saletha mina nawe ekhaya esoni sithembi saletha mina nawe lapha ekhaya esikolweni saletha mina nawe ekhaya esoni sithembi saletha mina nawe ekhaya esikolweni saletha mina nawe